Oke, bro. Kali ini aku berbagi tip cara moto poso dengkut. Pakai ngolah luwen keruak. CCTV luwen khas Dayak Maanyan. Oke, lanjut. Itu cara tip cara moto poso dengkut. Tip Dayak Maanyan. Cara moto dari. Pakai ngolah luwen keruak. Luwen keruak. Luwen khas Dayak Maanyan. Mantap. Itu cara nih poso dengkut nih bujur-bujur lanik lah biar luwen keruak nih merau. Mantap mas bro, mantap. Takam kali ti ngolah luwen keruak. Luwen khas Dayak Maanyan. Raja marauh luwen nih. Cara nih poso dengkut nih nampe bojor-bojor lanik lah. Oke, mantap mas bro.